Convention English High School CES Than Lonin admission fee pya khyak na ne hi CES Than Lonin Jan January somni leni kumsang ni somni legok ne takin Than Lon veterans ten polsom first batch te ada admission fee 50% apyak sako naw pangte kya nga pya khyak na nein sinlai naw pangte bana nule pate to hun saulo jang khomu hi hwai hun sar hup tan lianin makaya mem ngai bya kho in panathum na to hun hongin siam zo lom walte headmaster CES Than Lona pan thugen na om hi hunjat sungin upa el nang song chairman local school managing committee in polsom sin lai naw pangsagi kyanga sumpya khyak na hun jangin hun to pa upa s pumjaton chairman TBUC EBCC Than Lonin sin lai naw pangte ading in pathian kyanga thum sakna nin hwai hun zo hi CES Than Lon ina hile school khang thu adia chamte tham hi dingin to academic session 2026 to 2027 in polsom batch masa pen nein hwaya sin lai naw pang numei ni le pasal nga ki gom sin lai naw pang sagi nein kumnon kumsang ni som ni le sagen board exam mai to adingu hi